Purice s mlincima. Omiljeno jelo većine nas za Božić i danas ćemo je raditi nešto malo drugačije. Obično je svi stavljamo u pečnicu, pečemo mlinci, klasika. Ja volim jedan princip da otiđem na plac i taj dan što nađem to stavim unutra. Evo imamo jabuke, luk, celer, špek i naravno naranča. Evo pred nama je purica, sad ćemo je kostiti. Zapravo vrlo jednostavan postupak, ako ste imalo vješti s nožem u par minuta je riješena stvar. Krenimo sa košćivanjem. Kad režete vašu puricu uvijek pazite da čim više sačuvate kožu, jer ona je bitna kasnije kad se bude punila, da ostane sačuvana i cijela. Nakon što smo otkostili puricu, to bi trebalo nekako ovako izgledati. Bitno vam je samo da koža ostane zdrava sa vanjske strane, jer na kraju se ipak samo to vidi. Purica nas čeka na sigurnom, a vrijeme je da krenemo sa nadjevom. Evo ja sam danas izabrao luk, celer, jabuka, naranča i naravno špek, bez njega se ne može. U svakom slučaju izabrao sam Granny Smith jabuku za ovu priliku jer je ona malo kiselija, da nam da malo kontrasta. Ono što želimo postići s punjenjem je naravno da imamo više različitih tekstura i okusa. Nakon što smo odinstali luk, stavit ćemo i mljeveno meso, ovaj put svinjetina. Punjenje je skoro gotovo, na kraju smo sredili 2 naranče i pustit ćemo da se sve to skupa malo poveže. Osim purice i mlinaca koje ćemo imati na tanjuru, ono što nam još fali to je jedan umak, napravit ćemo ga od brusnice i naranče. I najslađi dio za kraj, ostalo nam je još nadjev koji ćemo staviti u našu puricu. Znači probat ćemo zapuniti sve dijelove koje smo izvadili kosti, batke, krila i ravnomjerno po prsima. Ostalo nam je još rolanje. Pura je spremna za pečenje, nekih 2-2,5 sata ovisno o težini, 180 stupnjeva. Pura nam je gotova pa da vidimo kako ispada. Dakle, evo razloga zašto smo nadkostili. Puno lakše rezati.
Purica s mlincima, omiljeno hrvatsko božićno jelo, ovaj put malo drugačije. Košteno, napunjeno sa nešto drugačijim sastojcima. Dobar tek i sretan Božić svima.